abantu baminto bagusiyano stese mwabeta namukaranstega itanga kwene nyasaye biamono atoireri bagatwarranire na inu igabuna twarranire iga baminto bakieso okorere kene kenyasaye abantu baminto bomba njete mono eno bwanjani bwino no gusaba kweno na kogere totuteiniga wararwani uchisegira kinsegini cyabasata na inde na wotoko gendera uchirwana uchibusyo ikiagera abagusina barabwo mbobwate eraiti yawe yo gutwara getaria sobo gambi kwitse gusoma notari boyo esabaje iri mwande betinga njitwe mere munaje kokora ari ngana ngo chaga otingwa tano na jite ngatige bindo biri angere ndi abantu bayi bindo byabo ona irende go chaga atake gutara esabaje ronko genda tole ende toko genda totali gutena paka toikese nyomberi kotara clase ya I will not let you down. Goto tara unapati kia bande bya ntwali ngemerwe wikiria kila stoko genda abande bako je bamburi bosenga umwana onero kurukumatiyangi umugusiye abantu bakubiyari tabagusiye tata kwa tokonya likwari education bakisize bande nga tata genda ayiruche muino tutu akoli ekadi tokanye tobe kime na umolego Nasaba senya abantu baminto togendere gusabirana twanchane tubwateranamo nire mo baisa ko itaberana muntu ndi bwenzi atwatanane omaite narore ibintu bindi byokorekana abune biruro byabo isona adega abantu bajakire ibintu ndo gusito amanyiti ndurwana biruro abuzindurwana tole biruro muntu ndi lijoni ngo kuboli abantu ochikurwana ibiruro muntu no umuhago no tukutangina kana ako ira abantu bachikurwana ani botagita bakore barasa tokorangiria abantu egiti ari okore baraso osoge ndesa abantu ali bakwani roboro chikunoro manene n'abantu chikwachi numbo chikuita abantu ebiruro bakoro ke abantu no moto manone obuna bora no bochoni no mu mwaka ozo na moto ejo na moto to kama wasine kazi moto ejo moto to kama wasine kazi moto to kai as njena nda ndiko batebiga twakoli kinani kazi abantu baminto n'abaye imirimo ya serikali to kwita na inuga to kole imirimo yango bayene keliga itayalinde ujake kazi no yalo ujaka no nyemanga linde tokonye zito igamba boli gake abantu baminto egedege ko kushanga barakene kazi maende omochoni wone mone kwa bene to okara toko komaina abantu galiga toko ko karangali okora kole bibite byo bayene ekene ngenda abantu baroje boka banyene baroje ngidege ngeli okorega baza koyeze bakoli egazi okorekana yoka n'abantu abo bakugamba egazi yoka bakora bakubokere nitukomambi bakora nogosa koleze hito ina egazi yoka okorekana ogosa koleze mere monte yero ndio okorekana una to kwana to tene ine boni ga can tell you in schools I have spoken to about 4 principals this morning alone. They have not received capitation has not gone to schools. Tumetuma watoto shule wamefungua shule kora kilia bana nembe bakora kilia bana na ande kero to te voto me osamenga seti 24 billion jeru wame ujako mnyo kinde ko itaga ko basi ngistina ine yari abagina baito si ngistina ine moisa obon na bana isikobali obono boji ambe oto ni boyo ya abanda aba egasi abasinyire osobona kimono kiri egasi abasinyire nene induna nyasa totongi taba gusi ugenda yale kurusiye za toye jake na ene morole bune serikali ko manage tiburonge ebi to geta leke no ine ekemo akal kwa leke mirimo to twari ko richi wese school okaya yu boza ko richi wese cha abantu twari ngono wono igasi yo no tungaina waka komo nuga onja onjoka nama kuriya abantu baje abantu aduka baba ira ujaria uno mosenda tateba mokubera na barabu to baite kubera singi 200 kuwese bali basa kubera chiwe state baba ichiri bukobi kero mu ani amabo ati bukomi mwaga na none kino bachabo baba de chiwe sakaichiri che serikali mu aidie bas motinyo yo ikabwe chikure na sai kala tokonye to batemi na goodbye momanya to batemi na wono rabuni nzeko baba ne chichi to boro kere ne ga se okorwa so no tali baiko abantu baminto tayari kembyo galiko basabane kama
una mwana ulio mintakwa na seneta to chakora chitachikura kero muntu ngende to bwate kura ile ndokera atokonye ni chikura ya elimu. Na ninaongea na walimu wakati wote. Leo asubuhi nimesema wakati tulikuwa katika mazishi mengine kule, nimeongea na karibu 5 principals leo asubuhi hawajapata capitation kwa SUP. Tumepeleka watoto shule, hatujapeleka pesa huko. How do we expect the principals to feed and keep those children in schools? Na sasa tukiangalia magazeti tunaambiwa tumepora 24 billion kwa SHA, tumepora sijui bilioni ngapi. Siku nyingine nimeona ripoti ya e-Citizen. Kazi yetu ni kana kwamba kazi ya uongozi sasa, badala ya kufanya maendeleo, kazi ya uongozi ni kupora nchi. Sasa wewe uingie huko, Kenya was invaded by a brand of looters in 2022. Yao kazi yao ni kuiba tu, kuiba hii, kesho naamuka hii imeibwa, hii imeuzwa. Ile ambayo imeibwa wanasema tunaiba hii, ile ambayo hawajaiba wanauza. Sasa tukiendelea namna hii, jamani, in another 5 years or so hatutakuwa na kitu Kenya hii, kwa sababu nobody monga tena. Hii chochote dunia hii kuliko maendeleo na amani katika nchi yetu. Na tunataka tukae pamoja sisi wote. Kupata maendeleo ni haki yetu kwa sababu tunalipa kodi. Kwa sababu rojenga kama abera bao tolera kwa maendeleo. Ndoluwaka ni ebango. Maite ebintu mbira barayi baito bande bao korana ini guchiko bikwanirande. Bikore to busoko historia gaiga. Serikali yego chorwe kore gasi sabantu. Goto chore serikali ekore mirimo. Eto security akora magendero. Na ile bawa koro mushara kiro mutingo li abaro mushara. Kibara chego irole raga abakorera magendero. Ingate gasi ne rebo ente bakora. Lakini ubogambi ubobono. Saa hii tukiongea hapa